sum tam tak nei si ming chiat na nei khovel milar Axl Rose Guns N' Roses sangkha zakwa somriat le sangkha zakwa som ko chho bor vela khovela milar berte zinga mi zai thiam do sana che pui thei tak chu Axl Rose ania athen sanjia hi SI unit te khong mangin te thei ngat ila chuan Himalaya Tlangship Everest po akhum hial taweang Guns N' Roses band po hlotlina vortop an thlenga pop atangin dance music atangin roka akai sang chhota zela Rolling Stone le Enemy phei chuan khovela zai thiam berte zinga November Rain hlasatu Axl Rose hi anda hialani rock musician masate angbokin alarna chuan chin lem anei talowa om chin tokla a hre heklo zopa hriat thiam thei zongin hansoi taila aka chunga ram huai pasari aluta a atalen ro pui tak le aming than na chu mingchiat pha nan le mual phau pha nan aron mangta ani bere no pang sual le ko mo bol ching anu le pa te hi no pang te ani lai tlei rol hur lai in nei ve top nin kumsanga zakwa somruk pani kuma Axl Rose alo pian hian anu saron I chu kumsong paruk mi lek high school zirlai ania apa hi mi ommo tak mai kumsom ni mi William Bruce Rose ania kumni mi velek anin anu le pa te hi anin then tangeya anu chon pasal dang 7L Bailey anei lea chuwang chuan Axl Rose hi anu pan lai ming William Bruce Rose Jr. chu William Bruce Bailey ti in an thlak sakta ni Rosiana pason hi apa takani lauti kumsom paruk mi ani in a hrechawa apatakhi apuitlin nu hian a hmungai lova sangkha zakwa somriat palikum khan tha ni in aruang hi an muzo lo ni ano panlaya sailen na chung ko hi an sa khomi hlea Pentecost ko shana loi ni in kar khata voi thuma tanga voi riat anin khompuya Sunday school po an kaltir thlapa ros chuan anin chung zalen lo lutu ka wang chuan rimoi lam hi in hnem nan amangta a kumgami ani thangin zai pola telveya a unaw anu fate pani nen a unaw anu fate pani nen Bailey trio ti in biakina anzai fo thina Jefferson High School a kallain school chorus a telin piano azir bokani kumsom pasari mi ni in apason chu apatakani loti a sheta a chutatang chuan ko mo bol le suarong bol achingta a kumni mi lekani laya apa in sexually abuse laite a hrechuaka apasonin a unaw nu sexually abuse laite a hrechuak poka khovel hi sual hi rakhat angin a hmuwa meichia ta po hi ramhuai anga sual veka angai tani aming po thlak tira W Rose a intita a sual ronga bol na lama police te chuan voisom ni lai an mana jail bang po thlathum lai azu ta hialani police te chuan habitual criminal anga thu boy siam sak an tumta ka wangin Indiana chu chu sanin kumsang hazakwa somriat pani kum December thlakhan Los Angeles California lama apem tani Los Angeles athen nu chuan achem kalna zai lama akalta a Axl bente adin vea rapid fire ben azoma anua elegance ben lineup a atel theita a anopon lai trian Easy Street Linen Hollywood Rose ben andin tani a thian te chona sang tu pa berle azai tu ber ming mu mal zok nei thra in an thria Axl Rose ti ming a in satani sangha zakwa somriat panga kum March tha a ben met lui Tracy Guns nen Guns N' Roses ben chu andin ta a aming hi Hollywood Rose ti le elegance atanga anla kop ani jun thla lo thlen chuan an line up po antifelta lead guitarist / rhythm guitarist Izzy Stradlin Bages Duff McKagan le drummer Steven Adler tenni Giffen Records nen in remna siamin sangkha zakwa somriat parukum December thla khan hlapali omna F Uzi Suicide anti chuakta a sangkha zakwa somriat pasari kum July thla a an album masaber Appetite of Destruction anti chuak le thaya arimoi le alalam thale ma se mi hriat an la hlote ual lova kumkha chungin nuainga vel chau an thral thaya an tumru na le an tu le do san chunga bengcheng tak tak an zai thaya wangin an lo che palar ve tranta a Sweet Child O Mine an hanti chuak zet chu sangkha zakwa somriat pariat kum August thla le sangkha zakwa somriat pakua kum February thla a US chart number 1 position a hauta hiala
abak chu asap tangin the rest is history anti ming hi mangtaila achiang bermai ome anlar wanglai ma a anti chua appetite for destruction po Khovela album shaltla berat ling ta hial renga Khovel pum huapin million somthum an shal chuak to ani nupui ku thlak ching Axl Rose hian Los Angeles ape ma tang to khan gina silar hi alo bem to a silar soidan chuan voi kwate tlong kanin engage a annu panun mandana soina a kanmut pindana hian atom bomb aya chak nuclear bomb ti puak turin tubovin kan chu thina apuak tur ngak ang hi kan ni kan nu panun chu atom bomb hi amuam reng mai ni tina soya annu panun ha thlak dan a soi chiang viau ome sangkha zakwa somriat le panga kum khan Axl Rose le silar hi anin thathen ani pathloi lungleng Axl Rose chuan model Erin Everly nen anin chu kha le ta a switchal o main hla po hi henu zuna wailaya aphua ani oma Axl Rose chuan Everly chu silai keng chungin in nei adu lo chuan ama inka luma awaw wangin anin nei tapowa thlakat pon in nei ma in Rose chuan kota in thena du thu a thlen tamaya anupui Everly chu alo ruak to boxi lova anin berema anin then ta em lova nawa chiat le tak sia wangin Everly chuan a chua san tang ye nge a sangkha zakwa somkwa pakhat kum January tha anin then felta ni ti chuan asang tu pa chu CRP mut renga pe bik talo sangkha zakwa somkwa pakhat kum lai hol vela tangkhan akak le chanta a Don't Cry le November Rain music video a achang tunu supermodel Stephanie Seymour nen anin nim nai le ta hlem maya Stephanie Fabik Dylan chunga po chuan zia thupo ti in that a han chua sa soi ve ngiela atopa Stephanie chu Axl Rose to na chuan tuyang nemin sangkha zakwa somkwa pathum kum February tha a anin engage felta a cholkar thum nuwa anin ti taw raw le a chezatin anin chua le ta Rosu kota zual kawin abial nu Stephanie chu apet baka athil atham sakti in thubuai athe lut tamai anmol phole ta Stephanie chu diau du bil lovin kota thubuai athe lut ve ngal rapa abial pa Axl Rose chuan asoisa a abenga achui boka kailona anam lum boka lo thei lo thil mang an chau thubarwa atil bor aham sakta ni in asoi ve thung anua anupui masa Everly le silar te po chuan leilen chungchanga Rose thuboyan or tir ve ta bok Everly hi dollar makta duai khata pe a Stephanie nena dollar noi li pe in thubuai anti topta ani ome sangni song panhi kum April thla vela tangkhan pop singer Lana Del Rey nen ani zuingon le ni bok ome psychiatrist pakhat chuan Axl Rose leirol laia sual rong a bol na chan hi ril rulam chian lo na chikhat psychosis anei wang ni in asoya kumsom ni paruk mi ani lai khan bipolar disorder nat na ve ni in an soibok Axl Rose hian doctor aron thina andam doi cho chu a that pui si lo ni in hemi sang hian a soi ve bok si ni